أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل زina la imwali kao ni represente obano hali zina la imasiwa yobararu ngazija nzuwani ata maore ikao watsanganya na wasi armoi bwana ino ngesahao vile ambele ho message hai wakumori walio ndani wajue ya ukamba leo vano rishuku mtsanzani ngirijao rizine mtsanza uno wa mtoa hazali harmwa ipuvwa radio wabo ngiri mwambi yaoni ya ukamba na wanyuho ngiritsahao muhime wajao mujue ya kamba sukuma orde leo sukuino sonsi pia rawasirilio diaspora Faransa rawanyumlio Komori na hensi pia rihime rijue ya kamba vano deja zibwana zihandisa kazisi za papier tena kazisi za keti ureplis vano ringi ya harmwa mtsanza. Assalamu alaikum. Yembwana yewasulisha Komoro harmwa daula ya haki isai wasuli woshenda kati ule na kumi na le sharti la kalabaki do mtsanganyi wa hema watania onti wandikao wajitolea rakomori roharmwe dunia ili wafungate mata watimizi waikaze bahanu yeenzi akijilaenzi la azali no wananya rikari bakiwa hokari hondane sonsi likebazima hashajara rijo wasulishe mbwana inu efasiri ya hospitalero inu dukawa ngwatahana ili wakebazima na wabaki ngwatahau wala mwedi goli wangari wananyao kukakara haka bati mjitapilio shagabo mtapilio yensi yabo rimusani Mungu amani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Simu yahe wazazi wenza Irundi na wazazi hangu ikao watende hosoni hunu warishangiri yao haini mahalani rendao pia hautsanganyi handa sinu wanao mahatu nuandao mahatu iliruwa nilie ensia hatu itamaya hensia hatu na sirlo hunu wa Komori itamaya hensia hatu nuwana hatu wa maudu danyi mlo iho haurni katamaizo ikao rifanya hata ijehondre aba habari juhavano siujuha rambangar jori monyeni risanganyi ha Marseille usupalewo ino ramhu ramtiti rilawa harme mababu yonsi pia ketina mzuani ketina mgazija ketina mumwali ketina maore hausa handrongo hindi ubazima kabati nungu za rehemlwa harmwa edini ya hatu hamando mtsanganyiho bazima hamando mwanzano no mwanzano ndesongesa wandu washindi wa waswili mbaba hano bayo wakati ujabu wa Komori bwana ma ikaunga ni Komori bwana ma ikaunga ni honu na mjueri tsanganyihe rijulie shawiri emasiwa ya hatu vatina udiwaza kama ya mdu mwana zinurenda ombio leo zonsi pia ile tama ya huwa na hatu ya leo na maudisha Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haujabanu hangu lelo tijani ngare wanama wahemasi waloban hautukuza epakti kauri signé le 26 juillet les organisations pia nguo ngojukaya wala kona menia na bozenji azafanya tauzima wonje njiani dokaya le yetournante yadenzwane namna lazimiede ilawa be de mal namna lazimiede ngeri jeri wangali mna tukanza regezi maswatu yakaye e kanga ndo arma tournante ngajo continue après mweli e kanga ritwanga joko après mweli shaiza jiri le longe lazimuo azali ya rote rede mwadi rede maswe namna yakati ngao ngamjo lance appel
ya huwa wana meika ukwaso almete gwelinu wana le shetani wajeba hakaba le kwaso nya shirati au kwenda kahe kari wanyawo jima wale Boti. bravo jima wale masiwa Zambe balelo wassalamu alaikum Boti. au dhamana wa rais wa comité de suivi wa pacte kurengesha bashini mboshele marhaba wananyatu wa Marseille twani appel de Marseille haruna warlahi ki wasterehisha wasongeza hizi hazira kwa leo zabira fete arma hawa njema na masterehi mema muonano wa leo nu kama muonano wa hazi wa fikira za hazira sifaina mwezi nara kuna sinye pact utanganya wanzuani wa mwali wa ngazija tana maore ikomba wakubali ba muhimarlo nayo de mtu wazali regeza accord de Fomboni Vande se tournant en 2021 yende mwali 2026 ile ruhuyu ile shadidishe uzima wa masuatu kazi ya ulagwa harmwezi réseaux sociaux bena kotsan rongo yetu abantu wartu mu impact mbar kutsa utsabadensi ukutuzi o wanafiki na situ kwa hetede ya mwezi mkuu Randisa kubana zindi na mwa yoriombao yortsaho tsanganyisa wa Komoro tsipia randisa wanzuani warabu zubainao la warja zungwa mwaliri zungwa zi parti zilongazija ile obani ntsumambiani amba rifanya zazini ritola to na katiba leo la nyesa moja wefro ya sinyo gazija na pakti ni rirakarleo wa moja kwanye samba karsimana na mtu na kila alomwenze ahadhali hawafikiri batoshida de wantu au nombenzia de yatu inrae lulo nayo waspakt na ifron ilo Komoro na jar pare tomswami na ikubali mbabala mwewa ba kuja je tsanganyire je kila kaja na harmwe bane yo asirade baweda tsao moja Komoro wa harmwe za tuleo rakana zubani wamnya warongoa aba vani torongolo harmwe pakti ni vani mba waswa kutuzi jeje rono wa ministru wa Abdallah Abderrahman Tson Havan wa ministru Tson Havan wakana Johar wa ministru Tson Havan akana Taki wa ambassador Tson Havan akana Ikilulu madhamano wote pia tano para na vani wodo zima na tro wa mu bravo na pia ubanzua ni wao wa mwali wa ngazi jata wa maore mwezi mgo wakaba bonlo ni ma ministre wa shmoro tojo kemba wa banua ja jerka ba moja as na wa tafadhali walishe stambozo watu wanaambia stambozo na waje je tsanganye je wasir tsanganye hati rongo na i forum i fro ilongazi jar ku joanye sarto nyese dunia mafia babanda shutushu moja ruwane rimto ya zali regeze uzima wa Komori komba waya jaba kujota bati nende kana kuchenda hao benzahe mwezi Mungu inshallah taala amen Salim paka Tunat 2021 libéré Sami prisonniers politiques Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamnengo homtukufu na hidayah letewa lillahi familia Hobwa manawa ya Appel de Marseille Shamide na kauladi ngomoshe marahaba homtukufu ikawaza hazipanda mwana maldiso zifanya tarona maha Raisara wasili haruma finalisation Marini komtukufu no amini kwa ukanga mzimala mjerizo onese wazima ni Appel de Marseille Abole fungu ilo garba shao marahaba heze
jani bumbali na balika wadu watsaganya hawafanyiza hazizinu waono kama wacho kenti wazima rizitunde wazima zetu skuru zisafani shamila mnakaulu mzima na mzwani mwenjeze vanu yaho kaya na rido mrongo wangu kangari mrongo wao ritsidwamba inu deturu ya hanzwani kabati turu ya hanzwani deturu ya hema sila haya masiwa kimla bravo wamba ikurinde wanzuani nono unde masula haya he masiwa abogati jombe na mdudo kamba zanu ngozino ambe inde turna ya he masula haya masiwa shati damba ino hanzuani bravo president bravo president president